Watukufu wanzani kanga bingwa matangazo ya Daula Tropic FM garjiunda hono mahakama ya Moroni gario nao wananyasi tawa nikao wabalia mabido na bisi ikao walijaza banu wa verse ombaji e bakatinda nuayo yabo labwo rijue he namna ikao de majianu heli ya haja ne namna ikao fundi watu papa salamu alaikum. Wa alaikum salam. Leo tarehe 4 ya Septemba mwezi 2025 garjundo shanzanunu mahakama majianu yanu gaudoda hubize majianu amyatio banu hauruze mbasala diyo ni hubi ganiro wana yanungo hulo yanunga mhulo wewe binafsi sha izo na jwanza nani na mkera ndo wandu wahuzao wali majinu walozi walizieze babo za hao watizambe tena Allah nkahuna mlima jao mlozi ukausaidiwa zondabu Allah wono mire weshure we wahangu nyuhani sentimenti hivi nasimbu ni ulelo wana hangu hemlima wao chati jaye mabahama yazilwa katu henda na weti mfaumea hedaula kapanze daula ile nayo ewa ni pause poste ngwarendo nayo abahanza mbawe mabeni shiwi ya mamwe ya hulengao maji shato eje huliza wangu mruja iroja papa tutoshunu ndaze mengo mitsa pakabwa wazo ya hulema bi majanu ya hulo ili ya urozi wanaziwalo wao wanazwalo wana ilinde lo wana ntsangwa tihidi hautime ngebanu bido dimabara liga bido dimabara mengo mitsa hay apa mrungono hamango debloquer mabido yanu anti waoni muhimu hani basha kaja ni huliza no ili anauni she problem ngio bana kapitali ya Moroni sijiniha kaikai pasa mrado sombwa nare hefungu nyezi mwenga akanza ripote kajajo donye samvua ingetideze mvua ziburi hao masafari hori jofa wenji ije kapitali aba haiparalize hatabwa maji yoan ibaru probleme na yenu itidera iswahe daula ukemgera iswahe daula wemri asoma uro mungu ujo mnyezi mwe hela hai ngefo tingo yamba ngiyo ya hondo ni kwa uze poste ngemana tu watu wahindi papa ngabo waudo wana hanyu ndo mrenda uze na hizo inde madadaza wosifati hoti lukumantide urirendo ze nayo shaudo wana hanyu warengwa no me waze plus uti mwana wazalitide urirendo ze nayo ewa wahondo wandu wajomba hanyu no baba hanyu ne mazuki wanyoni kwa ze poste wandu ngamba ukaya wandu jomba bo papa bongo wa miyo ngotodo mfaume ko toa hato hatia urendo nayi kana toshinda tolojua ka wizara fulani ngendo nayi gasina mahaminga kabate majunu mahakama ngo hulo majiba gasina mahamira rukautenda majunu mahakama samahani boshi yabo hulo mabido wanga hulu mabido 20 shao bana maudu abo mpaka ni hule 20 tena je abo mpaka maudu ni hule 20 tena samahani hulu mabido 20 haini tima ramengo mitano muhimu ujeulise ani ye uloze etomatin la ilaha illa Allah Allah sayo pia tahuna wona ulatilimi tidwanzani wale nsujo wale Allah sembe ujo twenda filme bala uone setsaizo filme tizo sombe undu hino betsai no pitai zinupia zingani hayo pia ngazikao nsujo wale Allah abo yambo dembasala bila babanze ndinge mbamajinu nilosi papa weimwa na mkomori kao hanikiwa ho shanzani hunu yafanye hazi papa hajohanza papa ngawe na wana wanga amina nazwana mfukari wasomesa siwasomesa wararwa hungaze bakiza hao mashallah mzimangu timizunu mwa shamina taramu zabari ni saladi o timizunu mwa mujoni wala labo wala na wirozi mzima ya ujabana usaidar mala saladini ili yahunike umbisi uwalele dehali alafu bandia ujabanu lera hindi ujabanu sizeriza tasata sahanda hatawandu watimoni enza ngono haya wewe ngono haya ataturwazeri abwandu mjoka ula moto ya timize universite ya huye kolko shangu saidio mbabahe ili amlele mbabahe sharudi ngono haya tena ukandwa mmone kola mnashoni usomo universite ulindo atimize nsuzi no tolende akansibala shaizo pianga jao hensi kumwambia ukaya maana ya wasili universite de arlinu nezofanya
simwambie ya amini au wanadamu pia ngo zijua kaima na lelo wana waonde mnadi mahina salati amshukuru bwana Athman azali baraka nane antia banu ya utia banundo antia ban janona jamfaro itsanda nobi janona jamfaro itsanda makamu rais zamani na president Omari na president Omar son excellence wanadamu wao do wantia washukuriyo mwashukuru sina takriban mahaminga banu aba haki asia utosha hata haba hao ndo wailiwa huko atisha Omar de ulo banu yani himili alhamdulillah mdo enjeza baraka mwana watwania mwana yasoma mengoni mwana wasoma mjini Moroni walo na ustaarabu na imani tena watu wao wadi mdo anihimila ulonguzo ya hangu banu aba hayo na president Yaman na Yaman Abdullah ndo wao wara amazunuzi yaban swafi Umari na Jano tamanzo nuzi sema nyasi papa babanu wewe kazi ja ndemana bakoko si waambia kozi jo just jo kasirini kozi jo tsatsaya sojo kadhahir ze micro za Tropic FM ngazi pepe yao unu mahakama Moroni asihazi hao husi shwari ya uhadilila dhumuri mikenize haki za kibinadamu nyasi papa yewe ngono kayango jo shinda hakika mnyizingwe shwanza shinu ngolimo tomati petai zeno zontipia gojo shinda bo papa udo hula mabido siono tora lishihu bano abaha mabido 20 hulu mabido 20 gebanu bo papa hensanka vuko bangare ndore ndaji ngojo shinda ya mali yao zeno ngozo udozifanya he namna inu bo papa bali hatari niyo na unzima mwanama Allah rongo hakuwa na damu washi hatari niyo naonda waka iye 5 milina hule mabido 20 yao kana hunda botasi ai shaemba binzo huzabo yoda ilade ne 5 milina ipara na mru la ilaha illa Allah watojo buhamru jamu sahadamu uzuri wa dini yansaidie haukweli hamanda yebo yansaidia ewa fundi Musa hausaidia fundi Musa nsaidia bamina mahamfuka renja biro hatunduda juu tiba mbaya shia tsongeza na rejo mjini wo fundi Musa hansaidia fedha itsonchashi tendeti wa shemrumsha Mumba sirenge mrumsha no wanawasha o wararu tendeti wa hatsingwa wa yabo ndo atongeza haini wakatabaha ojioni ndeje yombuda mashallah timiziza mabido amingoni mazeni ngozi utabisha no kai maji kana hutosha njendu mie maudu tena shaifaru vi maudu ndo dini unde mndu yani kirali shihuni baishengu nipatso hauni mbo ni anisaidiyezo ntiye maji ndo dindu mie maudu tena ngono ngabo tsallangi lo bidi ntushi ndo lijaza lalo vira mabido mengo mimi lalo hajuhula lalo vira mabido 20 na mani Allah Allah awani mbara lijana na pashimu na parisa mtio bana sidorumia shansu shindo hunda mrali saidie maji antini aba na miba nsendo tsaharuhu sausi njitwe fidia nje mamwe nsahezo amana ulo mamwe mwambie kawe mndo usaidia ireo mndo usaidia maskini karadhi udo nsaidia mba majini utsoka na gari zima udamba nende utine bwana wema ngorongozo directeur bana sondi sondi kulamu ikao womingoni mu wana womru wa khairi mru wa heri shamanzo njena msahe ya kakweli mru mra Mungu yaoneka shinu irewe shanzo shisimbuhe shilelo wana ya dohu livre ya maji banu hawa msada bawana nyangwa saidi yao zambe bana bangu joona wamru mtukufu ikawa yausaidia kansu amini ukengetiru habansi imila mru jabdala wadani kan saidie kine mabido hajon saidia akawana hensi za tarehe arumensinu yewa Abdala wadani fami wadala wadani naam wani hensi za tuama ukawani hundu nziani wandengo waliloze mru mshewe waloza itende tistamilianata uzaya mfukare ya fatahu ya razak zile kabachuti liko liabu wasomo zimande atom hono ambano mnasome hazi amhono enda soma utakaro ngebamba jani ya mara ewa nge mwana wewe hurejei wakati ndeje ukirika katsinemba na papa mnungono amaulejea usawongo ndo epo hamvu bomba ngwani bero mndu shegeti dabo ndo bwana Athman azali na Fati una Lukman naam amwaro habo akondo wandundani ani madhamana wa daula wandundawe hao madhamana shati jojitwa fidia ni fumani ifi amipuru ntimi la ilaha illa Allah amihel tabuniyo nao amipuru njubo pareni baisheda miwamiche ni fumani ife ya Allah ndondo aleju kumyahango minoa heze tabu tahusuye maisha ya Allah shango stehi ya muwahi daula fakhamat ar-rais awando ni wastehio walanti na uparojo imaru marezo ni mvumbwe na yauni mbende naye haukanju hambia hadisi journalist naam kwezi nampartage mwananyasi gabar kango jindo Marseille ngamutoso na hubushira khairi na salama naam marais wa Roma bonti jubanu pia tiwaseye tiwaona ukati wa enshi njona mfaume wa kweli hamazaliwe
kujana mfaume hama ngumenyiwa swafishe hajokewa kweli Allah hajokewa kweli mwana hajokewa kweli hamfanda huu umenyiwa minyiwa ni mba umenyiwa na wala wandu ikaole ngushanji hati yafikiro ya mti ya banle unjoka ukamwema endenge mwira hanola yaka ihabo lelo ya tushindo hunda mwema mhansi mujofanya ashukura le mwada ze hanywa gombo jau hai ngamjuona shango amini kai mfaume Colonel Azali Assoumani anjaso mashikan kijamini yo avamjo subuti wanguangaliwa banu bo papa amjo subuti ntore waziri ukengere ndo benu hari benu okikomori hatu ndu mwenzankili zefaso hazangu zijoshinda zimchinde geujorongoza wana rais na SG Nuru El Fatih ikao do madhamana waende sawensi uzamba bana papa ukaya wandu wazingiza fakhamata rais Colonel Azali Assoumani Nana Nuru El Fatih SG son excellence ngwai yeujwa nikawaswa hindu yosoni mwandu na banu emanda hange ndo hisa zenonga tsonda ze kazana uzamba ndo asihazi hauhusi shiwari hau hadile ladhimu rimekenize haki za kibinadamu ngenyao garushile wala swala lokwezi tukufu yesu ala obanu yabo tijahod njajahod hai ukisuala hai kwamba wakati usango endo webunguza naam okweliongo bunguzao sha ngena madhalimu wajuu shukuria wambembi ngabo wakweli wajuu shukuria zenjema ikaundo yafanya Mwenyezi Mungu amuona kangurudia mtamani akensi bwali muradi hayafanye mbabe ya do towa zera ayi osoni mwanadamu ikaongo amini kwa ndwanu ngwamabe ondra bongwa mzingiza na mauduka nake nao mimi zera aina joni kao wandu walo na enu ajuanza ke na tuhanza toera aya ya hemu wa daula rangu ne mwana umuonesa homtawo hao na enu wandu wao kao wandu wangu abondra rangu ani wasuia unikao fakhamata rais Nana Nuru El Fatih chef du gouvernement wasuia hindi hojua sa uzamba banu nro badungo dungwa usango dungwa banu binadamu mwinjika uzamba ka wandu wazigize mwa daula ngwa mambondra bongo fanya onai baiva nezilo tabu monsieur le journaliste ya bonjo ambalo sitsojolewa azambe hata ngucho ziona ngocho uziona naam jaso mashajo ndara ubati bere homo shenge handenge anambeke hazuloniyo bashe katsunli bamba hezo sodo njia harumaze wizara wene wizara enda kunai wejawe BBC kwende sunai remchanji ubia watu wepia yandiswa watoto wa maha wanyumeni ngono ya watie balari walauze tena heli wali na tudo rapelewa shabano ati watoto wa nyumeni banu fati wadungana na wandu ambao renouveau watoto wa nyumeni wamtola anda ulauo watoto wa nyumeni wao wa walala ukawa hanso nyumenisha kwa tujwa hizo warendao baheye rahangu ngu verifie yaone ukweli wa homu ufanyo ukweli au ufanyo ndabo ngeo wasuya wajo utowa wasoni mwandu kangwa ngaonaona Fatihu mwana wa fakhamata rais Colonel Azali Assoumani rimwishimu chef du gouvernement nana rais wa daula wa madhamana kaungo uzamba ndobanu wewe nda wewe uka kwamba ondrabo waswajwa nika tena hiti wabadili hawa continue na wabadili namnaje na wabadili ukayabo leleni ya haja mtsamba ngujoka mwema hajare ndi hange wapiura hane yaka na washanji pia rejeze wanyeni tena lioni ikawa jamtima waili wafanya na warepele tena do shanji heli abongo mura pouvoir usoni mo binadamu ya ukakwe sawengo amini kensige koza na bana wi woso tina efati ko kumana mwazali ewi rotsondo la ndo jokangi arume gouvernement ewa bala ulande wirotso ukala mtosifu hadisi bekale utibe wa mahakama sijami shefu bana jamtu walala ndorenda nai wono nenda hula nambanda kukamneno bahera ise firkazi la kweli ikaula dhimu wake wangu ikao wajoyanse speciali wa utundazi hazi hedi zifanishi hapa ukweli ngabo wafanyo kazi nani banu wafanyo hazi nai haungabo witi haungabo indivenua witi la ufanya hazi na ingizo Allah harumaze idara je rawizi naam pia ngazirumisha harumaze wizara utaha mimi keza yangu bali tidoshinani mabondo wa kweli naye wa mambo kweli
inga mwajo hamu shauno nisaka we mrunda we muwa daula ngenge mana uto mtaindi wa mweneza anti namshinga mwana ule mtibere hayirewe hale azali hakafaki mde bahirika uona na nafasi yensa so katila kaja karaisi wange milita jantina ubuliwani muone mwanama twamba kami mrunda sababu miswenu kutoiona na ione bati tojibiwa jopara aichi tojibiwa hautari ba yo mpango wa temna microterritoire kanga refanya na sina papa ya kwa mjini mbuda juu ama makatianu yeutaha maisha haya unu mahakama ngawa mingoni mwa ezirewe zidio bansi juu wangu watukufu shakuja to kanti bai siparongwa banda minawe mtukufu asina mahamidi bana unonisa karangu fahamata rais Colonel Azali Athmani Haja epasio hanyu he yani dezemali mkonikiwa ziheya ngamnikiwao hataba hakazendelea sambengo ngari nikiwa mwezi wa timu karufa barenjeza usiku ngari nikiwao ewa goshukuriyo wala bwana Athmani Baraka manamba ukaide wa kwila rume mara iswabira banu ayicho ndo ambao darizaka wabenu na darizaka watoiza kazini wa mayatima wa mwewe wa mafukara wani kwa tina waune mwalimu na misada ichao ngebiro darizaka sheni wakati waparwa kungumanyola wandu yabo ngamuparwa tendeti eme ono emanzi nana uzanga ngamtana ewa haya wo ide wa kweli ngo amine daula hii tusa bili alifanyilia ngabili wa usaleri yaraliziwizi tano haini mwiza wani mwizi warabu na mwezi warabu ya talatifu karitumla humu ayo kejaka mara iswa kama wakufanya 10,000 frai na mwezi wa raru ziwizili hato mpaka do mwezi wa 4 koloneli haheza yalla date ya mwezi wa raru ifole premieri nikiwa nikole kwa kwalo ya fatahu ya razako kama nao watukufanza nuke Tropic FM yuke jana penzelea rahize daula wafanya njema ngarjo zamba banu ritahu wala dhimu wa zambe ikawa rende mbido hali kadhalika ila washaka ngarjo onesa henzi za matangazo papa gushikurio Colonel Azali Athmani hosonima passion ya hae kangu nikiwa ikao ikaziwizili sharangu Colonel hajao pouvoir rangu 2016 wallahi habakaza ziwizira ruyabo hani muzwararu nguhundo riazi 15 tosa na salam ziwizitano ashawo nyunikani muzwararu yabo hizo zi 15 sidina mnayo kweze mtukufu heze jitihadi za hemu wa daula Colonel Azali Athmani kutina barongo wadi wa zaraba microterritoire yatu ndo tokaya mimi nsimwanili Azali kanifanyila hizo bari rongo haku ngamumfanyilo hizo haukaya etikubalike Mungu anaye mrumra Mungu shangu menyiwa no wanadamu wamzingiza ujwaka yezi salama hamiraru hao kai baki mezi mahamiraru shebu ya baki mezi mahamiraru miamzo shukura wala nshukura wayeche eni ujoja funye maswanga lazirewe haki haungwa ihundao amzo mshukuka imwe bali majanu ya unu bada uhulu mapito banu ya taloje hiba ukahi ewa alhamdulillah ukahi ya bato mahakama yo machiwo uhula kama ndo watie harumaye uhula bangone simabo uhula mabenia majiwende watia nabanizo nanzo nambeza bilitse na inuti haki wangu do mahakama ukawadwa mwangu hulo maji neletengwe lizimbia nao mahakama dona ka ala mabidia maji unu bahamshana public bahamishana hilo hiyo ikawa alhamdulillah abutsaula ulo huda nurania basi ujoendelea huda ya hoteli huda ngabo ya shimanga hiyo ni mndu yastahiki ngube wa hiyo ngono sha izo dizo sisi radio anzarambe kaya mimi papa miamu mshukuru no nchimshukuru ukadabora la mzima amumshukuru ize njema za yafanyao shango kubali kaze nguga zendo nayi ndao nayi azende swao na ino no wandu kao hawa nika basi yabo watukufu yabo njo ukazabo karadhime swele dhamana wahe matangazo ya Tropic wazima noi mwenye dhamana he majini ya remnyezi Mungu netoka hamatendo dahoni hae urongo bawo ngorongo hambabe timme amba maji ngorongozo ye dhamana wahe maji soneleki mtukufu directeur bwana Sudi Gulam ukaya ya msaada ngwanzo ya do livre ya majibanu bure shia jodo ambani nilive mwezi yewa
ikamba ndo liba mweza mipurungo nechwanza isho pia shoti jo tajiri engetishinditswa twangalemba toma zo kweli ai banuzifu sazifu kwa inna lillahi aibo pa banu hangamiando angaleli shuna jo poa ya Allah bo pa la ilaha illa Allah yafubaona abombe utsaila ilo hulana dahu ngiyo ndahu yewe upadwa juhula hulana lima hulana kwa inna lillahi kwa zo kweli changu toishia bahenge population hansarbia mezo pia de maji amina twa muhambu na mtume kansuta bihe maji ukaharu mama habanu mnashiwanza uwemba unajua labo ijo shinda insashe maisha yabo utapilwa na ziwana ukahunu kamraza irewe kaka na haja naye zo kweli icho mdansado zungula mangoni na uzungula na umea bahimimi amjo kamjire maru mwezirewe pia ukamina tamizoma na wa zempade zonzi ngabana tsoyi upara Jacques Shinua harengo hawanzisha kuri mgubo papa sujyo zabari ambe namna hiyo amro mguha hindi ambe seda bwamba kera iswe daula za andizero ngaze ndaondo ye papa honisa izo yafanyiliwa haurewe waika ngona pasio baba viri maraisi wenji bano haonesa tena hamarabi luka izire ndao harumaiti katujibu wa osoni mwema dhamana ikao walio harume daula yengu kubalika maisha nga majiro shapa pangu onisokaya ngabo juhudi boko mhuwa daula hazifanya ngizo njema tijau naam wala mimi bo mwana mawamba izo ababa hainu mimi utambea inyarenda mru njema hakimu ya zambi aljazaul insanu mimi njambangu rendwe daula kamili njema shamia msupo pando hangu izo nionao kwa kweli ngurendo njema yabona renge ukangu ndendo njema ngurendo na hamanda mitsena njema shahatsatsa na basaya kangu ngwarendo unai Babaja wangabi bankabatsi unifanyizo yanifanya narambe babaja wengi papa bano urantre nusiku urantre hena usiku turazera mwendo bashali mandenge taxi ndaje wanazi wanambuda juu walo university do walo moroni ba na hungwa nzo haini wakati ya jiwa je ba unatsaherasyo ekansinio ai nzontera sio abo ndo lintoera sio na mintsina mbazi mfanya wakati totinde yabweka abweke mbazazi walo zinu zibi lozaha ngono ilo likashini ilo salad lin salad ilo literime habo litungo lin salad yewe linu la huwa linu ilo salad mtabwa maji Allah shabwengeli kashahula lijokali hulwa marhaba bomu mashulira kashati abole jinjitsi hunwa silatsa tseli towarione towopa inti haki papa wangamia towa sailo la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah la ilaha illa Allah wojo tsamba nongo Mwenyezi Mungu nanswami la indela salamenye walata yabo utubanu ujuye utukuja unda mbahini anja unda hili inna lillahi yabo tifanya ite tikanti fikira tema si mwamba eba nifanye eba njitwe na hibe ai upango jofungwa abantu ngabo daula ngabo mahakama na baso mahakama unubo papa zabariri wawe kati hibiti jao wansongeza ndao damba daula zabariri kutitwenshi wanamfukano wale masalati wanatibatirekezwa ni kodi amtuambia hadisi bwana majournalist zikazwa zikama ndo birona ibamba dido wananyasi uloda honi amba mwananyasi uloda honi hunu ngiwiviwa bwa yanonane mnasalati yabone vuna enda ndumya vama no da honi hunu aniparaba neze service sendo biramba bansirumiwani fulana rumono ibamba obiro maji samba mimi maskini rewesha mihunda mndu hansaidia haniba ena usiku miuta gardie na ndo biro ndo roenda mwambia ukaisonda bwala papa yokula emajia wo yaona ukewe hizi ngazi tuka ukirije na kalbati majenda wale bido katina tafanzo jabo papa atano matitano abito 20 balamba ni dima bido dima kwa la ilaha illa Allah ya uba kutina tambano poshoni mina hindi ukatembana wilaba mjoka ufare mraba ni vera aljana nje nipashenza Allah marhaba abo watukufu ngari ziao banu akamwishia zera ai za mtukufu haonisa njema nezembi katitengo mbidi shahonisa heli kaudi ya tabi hao ngari amini kwa wakati wa saa